Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Taytamito bendiciachun nishpami kunanpish kikinta acompañangapak shamuni y a Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapak kunankaj kikinkunawan yuyarisha nini ñukanchik punllakunaka yupashka kashkata. Diospak shimi nin mandak Diosa ñuka kawsay tukurinata willawayari may punllakama kawsanata willawayari ñuka ñalla tukurinata yachasha ninika ñuka kawsana punllakunataka utka tukurinallatamari kurkangi ñuka kawsayka kikinpak ñawpakpika ima mana kanchu tukuy runakunapaj kawsayka samayta aysana shinallamari.
Ashimi kanga kallaringapaj ka Salmo 39 ta rizana tukuy capítulo ta. Shinapish tiempo manta mana tukuy ta rizay tukushachari. Shinapish kay salmo pimi rikuchikun ñukanchik punllakunaka yupaskalla kaskata. Nin kallari verso, ñuka kalluwan ama huchashinkapajka alli yuyaywan kawsanatami yachasha. Ñuka shimipi frenuta churashpami harkarisha, Diosta mana riqsikkuna ñuka ñawpajpi kajpimi chashna karurasha nirkanimi. Ñukaka shimi mana lluqshiq shina tukushpami upaksha sakirirkani. Allita rimana kajpipish mana shimi lluqsirkanichu. Ashtawanpish ñuka nanayka ashtawanmi anchayarka. Ñuka shunguka ñuka ukupika ruparirkami. Ñuka yuyarinapika ninami hapirirka. Chaymi ñuka kalluwanka kashna nirkani. Mandak Diosa, ñuka kawsay tukurinata willawayari. May punllakama kawsanata willawayari. Ñuka ñalla tukurinata yachasha ninika. Ñuka kawsana punllakunataka utka tukurinallatamari kurkangi. Ñuka kawsayka kikinpak ñawpajpika ima mana kanchu. Tukuy runakunapaj kawsayka samayta aysana shinallamari. Alli rikukpika runapaj kawsayka randu shinallami. Imata chay yuy rurashkapish yangallami. Charinakunata muntunanllami. Pijapina kashkatapish mana yachanchu. Kunanka hatun Diosa. Imatatek suyashari. Kikinllapimi ñuka shunguta churani. Huchata ruranamantaka lluqsichiwayari. Ñukataka yuy illaqkuna chansata rurana tukuchunka ama sakiwaychu. Kikinllatak rurasha nishkamanta rurakukpika imata mana rimashpa mana rimaq runa shina upaksha sakirirkanillami. Kikin llakichikushkataka ñukamanta anchuchiwayari. Kikinpak makiwan waktashkamantaka tukurikunimari. Runa huchallishkamantaka llakichishpami allichingi. Pay allitik huyashkataka pulilla shinami tukuchingi. Runapak kawsayka samay aysik shinallami. Mandak Diosa ñuka mañashkata uyawayari. Ñuka kaparishkata uyawayari. Wakakukta rikushka hawaka ama upalla sakirichu. Kikinpajka shuktak llaqtamanta pasakuk shinallami kani. Ñuka ñawpa yayakuna shinallataj pasakukllami kani. Kay pachamanta manarik rishpa, manarik chingarishpa ñuka ashtawan fuerzata hapingapak sakiwayari. Kaytami salmista David Diosta mañarka. Kay mañaymi kanakan kikinpak ñukapajpish huyashka uyaj. Imashinasik kawsanchikman. Kay mundo kay pachapi kawsak gentikunaka ñukanchik ima punlla wañunata yachashpaka. Kikin ñuka yachanchik. Utuki kay mundo kay pachapi kawsakkuna chari yachanchikman ima punlla ima wata wañunata. Chayta yachashpaka yuyanimi kikin ñuka shuktikshinami kawsanchikman. Mana kunan kay punlla ñukanchik kawsashkashina kawsanchikmanchu purinchikmanchu yuyillakshina. Ashtawanpish yuyarinchikmanmi alli kawsankapaj. Yuyarinchikmanmi imata runata. Mana maypish kachun kawsanatami ñukanchikka yuyarinchikman. Kikin ñuka kay mundo kay pachapi ima punlla kama kawsanata yachashpaka. Chasnallatakmi kanman kay mundo kay pachapi kawsaqkunawanpish. Yuyarinkunamanmi alli kawsanata. Yuyarinkunamanmi ashtawan allikunata mashkanata, ashtawan allita runata. Mana maypish kachun, mana kacharishka shina kawsanchikmanchu. Shinallatik kaymanta ashtawan yuyaringapajka. Allimi kanga kikin ñuka tapurina yuyarina. Nishunchari kikinpaj kaya punlla chari ultimo punlla kanga. Kaya punlla kikin kawsanata yachashpaka imashinati kikinka kawsankiman. Imallatatij kikinka rurankiman. Yuyanimi mana maypish kachun, mana imalayapish kawsankimanchu. Yuyanimi kikinka tukikambaj aylluwan, tukikambaj familiawan alli tukunata. Kayankimi, rikukrinkimi, alli tukunkimi kikinpaj warmiwan, kikinpaj wawakunawan. Shinallati kikinka sakinkimanmi trabajanata. Sustupina trabajumun rinatapish mana sustarinkimanchu. Shinallataj ima mana rushkakunatapish runkimanmi. Kaya punlla kikinpaj ultimo punlla kashkata yachashpaka. Shinapish allimi kan kikin ñuka yuyarina imashinatij kawsakunchik. Yuyarishun kikinpaj ñukapaj punllakunaka yupashkallami kan. Mashna punllakunata kikin charinki chari kawsankapaj kay mundo kay pachapi. Shinapish ñukanchikka mana tiempota yankamanta hichunachu kanchik. Ñukanchik kawsay wiñi kawsaywan chimpapurashpa rikukpika kay allpa kay mundopika ashakamallami shuk llantu shinallami shuk puyu shinallami. Chaymantami kikin ñuka alli yuyaypi kawsanakanchik mana yanka hichunakanchik y a Dios kushka kawsayta. Santiago libropi rimakun kikin ñuka yuyarina kashkamanta mana ñukanchik hatun tukuna kashkamanta. Ashtawanpish rimakun chimpapurakun ñukanchik kawsayka llantushina kashkata. Y chaymanta ñukanchikka ratu chingarishunlla, ratu kaymanta rishunlla. Shinakakpika allimi kan ñukanchik yuyarina ama yanka hichunkapak ñukanchik kawsayta. Manarik imata rurashpaka mana hatun tukunachu nishkami.
Santiago capítulo 4 verso 13 manta kaytanin. Kunan kashpa kaya kashpapish kay pueblo man chay pueblo man risunchik chaypish wata takangapaj randishpa hatushpa kushgita mirachingapaj nihkuna uyaychik kaya punja ima tukuna kashkata mana yachashpami chashna kaningichik kankunapaj kawsayka ima tagari phuyu ashakama rikurishpa ñapish chingarik shinallami chashna ninapaj randika hatun Dios munajpika kawsashunmi kaytapish chaytapish ruashunmi ninami kanchik ashtawanpish kunanka kankuna charishkakunawanmi hatun tukungichik chashna hatun tukunaka mana allichu mayhampish allita runata yachashpapish mana rurajka huchayukmi tukun kikin ñuka tiempota hichunchik yangami ñukanchik punllakunata shitanchik allimi kan ñukanchik yuyarina ama chashna yanga shitashpa kawsankapaj entendishpa ñukanchik kawsayka phuyu shinalla ratu chingarinalla kashkata shuk kutinmi shuk runa kashna tukushka shuk runa hunda tutami shuk runaka mamakucha philupi purikushka pay imalla mana charishkakunamanta llakirishpa kijarishpa ñuka shuk sumaq wasita charishpaka kushimi kayman ñuka shuk sumaq autota charishpaka kushimi kayman ñuka achka kullkita charishpaka kushimi kayman ñuka huchupi imapi mana pandarij kumpañata charishpaka kushimi kayman chashna kijarishpa purikushpami ñapish shuk bolsa rumikunawan sagnarishka chay bolsamanta llujichishpami rumikunataka shukshukta shitay kallarishka mamakuchaman mashna kutinmi nirka kayta charishpaka kushimi kayman chayta charishpaka kushimi kayman nishkatami rumikunataka mamakuchaman shitashka ñapish chay bolsamanta rumikuna tukurishka shuklla sakirishka chayllatami wakichishka wasimun chayashpaka bolsillumanta llujichishpa rikushka chay rumika may sumaq achka bali diamante kashkata mashna diamante kunatashik mamakuchamun shitarka kijarikushkamanta chasnallatikmi ñukanchikpish ruranchik shitanchik ashtawan baliq kunata ñukanchik huchupi kaqkunata mana balichishpa yankanchishpa kusata warmita wawakunata y a Dios ñukanchikman imalla bendiciashkakunata kunanka kaywan yuyachisha nini chinallatik ñukanchik tiempoka diamante shina achka baliqmi kan imawan mana chaypaq ranti churay tukunchikchu y achka kutin ñukanchikpish hatun mamakuchaman chay runa imashinami chay rumikunata shitarka kungaringapaj chasnallatikmi kawsaywanpish ruranchik Dios karashka Dios bendiciashka punllakunawan chasna ruranchik yanga shitanchik ñanikurkani imapina mashna watakunatachari kikin kawsachun Dios churashka kay mundo kay pachapi mashna watakuna kamachari taytamitu kikin kay mundo kay pachapi kawsachun sakinga chinakajpipish mana kikinka kambaq tiempota yanga hichunachu kangi y Dios pakshimi Bibliapi rimakun kawsayka rato chingarilla kashkata tukuy Dios pakshimi Bibliapi rimakun kawsayka asha punllakunakamalla kashkata kawsayka rato chingarilla kashkata y tukuy Dios pakshimi takishkaqkunami chay hatun yuyman chayankuna yuyachingapaq tukuy hintikunaman ñukanchik runakunaka manchanayaq tiempotami hichunchik manapish ima baliqkunata mashkashpa chaytami rikuchin Dios pakshimipika tukuy kishkaqkuna kawsayka asha punllakunakamalla kashkata chinallatik kutin hintikunaka runakunaka yallimana tiempota hichunchik manapish ima baliqkunata mashkashpa manapish ima baliqkunapimi ñukanchik tiempota yanga okupanchik yanga shitanchik chaytami salmista David rimakun kay Salmo 39pi rikuchin pay rikushkata imashina hintikunaka manchanayaq tiempota hichun chinallatik fuerzata churan kay mundo kay pachapi ashtawan charinapaqlla kay mundo kay pachapi ashtawan montonankapaqlla chaytaka manapish apay tukungakunachu kayllatatikmi yuyachin kishpichik Jesucristopish shuk yuyita hapina parluta parlashpa achkata chariyashpa tayta Diosta kungarik runamanta San Lucas capítulo 12 verso 13 manta 21 kama kaytanin chaypi kaqkunamantami shukka Jesustaka yachachik ñuka wawkillata ñuka yayamanta herenciata ñukamanpish kuchun nipay nirka chaymi Jesuska ñukataka pitaq kankunapaq juezkachun mana kashpaka chawpishpa kujkachun churarka nishpaka kashnami nirka paqta ñatik mitsa tukushpa ashtawan charisha ningichikman achkata charishkakunaka mana kawsaytakunchu nirka shuk yuyachik parlautapishmi kashna nishpa parlarka shuk charik runapaq allpapimi achka grano phukushka karka chaymi paypaq shunqupika imatatik rurashari ñuka granukunata wakichinaka ñamana maypi tiyanka nishpami kashna nirirka kunanka kayta rurasha kay wakichinakunata urmachishpa ashtawan hatunkunata sayachisha ñuka tukuy granukunatapish tukuy charishkakunatapish chaypi wakichinkapaq chashna wakichishpaka paypaq yuyitaka
achkatami tawka watakunapa wakichishkata charinki. Kunantaka samarishpa, mikukuylla, upiakuylla, kushikuylla nirirkami. Ashtawanpish Tayta Dioska chay runataka yuyilla. Kunan tutallatakmari kanpak kawsayta kichugrini. Tukuy kan wakichishkakunaka pipaksik kanga nirka. Kay kawsayllapi kikinpaklla tukuyta tandachishpa wakichikka Tayta Diospa ñawpakpika imata mana charinchu nirkami. Allimi kan kikin ñuka yuyarina imatati ruakunchik, imashinatih kawsakunchik. Ya Dios kikinta ñukata kay mundo kay pachapi churashka. Allikunata ruachun, bendición kachun suktihkunapaj. Mana kikinpaklla, mana ñukanchikpaklla hawampi montonashpa katichunlla. Kay uyllatatik rikuchin Eclesiastés capítulo 2pi. Rikunchik Davidpaj churi Salomón, paypaj kawsay hawa yuyarin. Manchanayakta paktashka karka Salomón. Charirka autoridad, charirka poder. Shinapish rikuitukunchik chayka yanga ramikashka nishpa riman tukuri punllakunapi Salomón. Pay imallata rurashka, pay imallata charishka tukuy astawanpish yanga kashkata manapish balishkata cuentatakun yuitapin tukuripi. Ichaytami kishkan, ichaytami yuyachin kunan kay punlla ñukanchikman kuyashkuyajkuna. Tantanakushka grihkunamanta rimashpapish kay punllakunapika achkakunami chaypi shitarishkanchik. Kay mundo kay pachapi charinallata, kay mundo kay pachapi montunanapaqllami ñukanchikka sustarinchik, tiempo takunchik, tukuy esfuerzo, sacrificio ruranchik. Shinapish rikunchik ya Diospaq shimi Bibliapika ashtawan balikuna tiyashkata. Kungarikunchik, shitakunchik ashtawan balikkunata. Ñukanchikpaq wawakuna, ñukanchikpaq kikin pareja, kusa warmita kungarikunchik. Kushkirayku, ashtawan kay mundo kay pachap ashtawan montunangapaqlla nishpa. Wawakunata shitanchik, iglesiata kungarinchik. Diospaq shimita yachanata, ya Diosta alabanata, cantanata kungarishkanchik, Diosta sirvinata sakinchik kungarishkanchik, kay mundo kay pachapi montonangapaqlla. Sakishkanchik ashtawan balikkunata. Yanga ñukanchik tiemputa hichukunchik, yanga ñukanchik tiemputa shitakunchik imapish mana balikunapi. Chaymantami allikan ñukanchik yuyarina y kayta yuyachikun ya Diospaq shimi ñukanchik punllakunaka yupashkalla kashkata. Rikunchik wakin versukuna kay Eclesiastés 2pi yachaytukunchik Salomón runamanta. Pay yachaq karka, pay charij karka, pay poderta charirka. Shinapi rikunchik tukuri watakunapi paynin tukuy ñuka imalla rurashka, tukuy ñuka imalla charishkakunaka yangami kashkanin. Allimi kan kikin ñuka Salomón kunashkata chaskina. Rikushun Salomón paypa kikin experiencia manta parlan rikuchin shuk testimonio shinatakun. Nin ñuka shungupika kunanka tukuy laya kushikushpa alli kawsashpa rikusha yuyarkanipishmi. Chashna kawsakpipish yangashatagmi rikurirka. Asishpapish lokushinamari kani nirkanimi. Kushikushpapish imata mana surkurkanichu nirkanimi. Yachajkanata shungupi aparishpami vinota ubiakpi imakaj kashkata rikungapaj vinuan kutin macharkani. Runakunapajka inti achiyachikumpi kawsakushpa wañunga kama chayta ruranachu alli imashi yuyashpami yachaj chayangapaj chayta rurarkani. Ñukapajka mandashpa tiyana sumaq wasikunatami rurarkani. Uva chagrakunatapish ñuka kikinpajtaqmi achkata charirkani. Kikin huertakunatapish jardinkunatapishmi charirkani. Chaykunapika tukuylaya granukunata phukuq yurakunatami tarpurkani. Shinallataq hatun tankikunata rurashpa yakuta tandashpami chay tarpushka yurakunapika rigarkani. Ñukapaqta ruraqkuna kachun qharikunatapish warmikunatapish randirkanimi. Ñuka wasillapitik wacharishka sirviqkunatapish charirkanimi. Shinallatik vakakunatapish ovejakunatapish Jerusalempi ñuka ñawpa chariqkuna charishkata yallimi charirkani. Kuritapish kushkitapish ñawpa shuktak hatun mandaqkunapaq kashkatami ñukaka hapirkani. Shuktak uchilla llaqtakunatapishmi hatun montunkunata tandachirkani. Kantak qharikunatapish kantak warmikunatapish charirkanimi. Tukanakunatapish tukuylayatami charirkani. Chashnami ñukaka runakuna kushikuna kashkashina tukuylaya kushikurkani. Ñukaka Jerusalempi ñuka ñawpaq kawsaqkunamanta tukuykunata yalli charikmi tukurkani. Tukuykuna alli nishpa hatun yachishkapishmi karkani. Yachaypish ñukamantaka mana anchurirkachu. Ñuka ñawiwan rikushpa imata munashpapish mana harkarirkanichu. Imashina kushikusha nishpapish chashnataqmi kushikurkani. Ñuka tukuy imalla rushkakunawanmi tukuy shunwan kushikurkani. Ñuka trabajomantaka chaytami hapirkani. Chashna kushikushka hipaka achka chaykuywanmi ñukaka imalla rurashkakunaka imapaq kashkata alli yurirkani. Chashna yurishpami tukuy chaykunaka yanga kashkata rikurkani. Yuyayta yanga chaykuchinallami kashkakarka.
Rikuitukunchik Salomón astawan shuktijkunata riman. Y tukuripika ñanishkashina rikun tukuy pay imalla ruwashkaka yanga kashkata. Kay mundo kay pachapika ima mana mushukchu kan. Payka hatun tukurka, payka yuyarka tukuyta yalli charikani, tukuyta yalli mishak, tukuyta yalli yachakani, tukuyta yalli ñukaka kani nishpa nirirka. Pero shinapish tukuripi pay intindin yuyita hapin yanga kashkata. Kay Eclesiastes capítulo 2 tukuri verso kunapi nin. Inti achigyachikun pachakunapi kawsakuqkunaka yangallami imatapish mana samashpa chay yuyi rurankuna. Chay tukuy rurashkakunamantaka imata mana hapinkunachu. Tukuy kawsaypi millakita nanayta apankuna. Paykunapaq kawsayka llashaqta aparishka shinami. Imata rurangapaqpish tutapish mana durmishpami achkata yuyarikunkunalla. Kikin trabajomantaka mikushpa, ubiashpa, kushikunamari alli. Chashna kushikunapish Dios kukllapi tiyek kashkatami rikurkani. Pitak ñukata yalli allita mikungari. Pitak ñukata yalli alli kawsangari. Dioska paypak ñawpaqpi alli kaq runakunallamanmi yachaytapish, alli yuyitapish, kushikuytapish kun. Ashtawanpish huchata rurashpa kawsaq runakunataka achkata charinakunata hawampi tandashpa wakichichun sakinllami. Chay wakichishka charinakunataka paypak ñawpaqpi alli kaq runapaq kachunmi Dioska chashna ruran. Chashna kashkamantaka tukuy imata rurashpapish yuyayta yanga chaykuchishpallami kawsan. Kay shimikunaka ñukanchikman yuyachikmi kanakan. Ama ñukanchikka chayshinallatiq katingapaq. Ama ñukanchikka kay mundo kay pachapi yanga ñukanchik tiempota ñukanchik fuerzata shitashpa kawsangapaq, shitashpa katingapaq. Ashtawanpish mashkangapaq, yuyaringapaq, ashtawanpish kikin ñuka ashtawan baliqkunata mashkangapaq. Ñukanchik tiempota churangapaq ashtawan ministishkakunapi, ashtawan balishkakunapi kikinpaq ñukapaq kikin kawsayllapitik. Kikinpish ñukapish David shinallatik, Salomón shinallatik, riqsirinami kanchik. Ñukanchik shuyana, ñukanchik shungu samana kakanmi Jesucristo, yaya Dios. Mana kana kanchu ñukanchik shungu samarina kay mundo kay pachapi ima charishkakuna, wasikuna, allpakuna, kullki mana chaychu kanakan ñukanchik maypi shunguta churana, maypi ñukanchik krina. Imashinami Davidpaq, imashinami Salomónpaq, chinallatik shuktikkunapaqpish. Shuyanaka, shunguta churanaka karkami Jesucristo. Kishpichik Jesucristomi, ya Diosmi tukuyta rurashka. Paymi yachan, mashna punllakunata ñukanchik kay mundo kay pachapi kawsashun. Ya Diosmi tukuyta yachan, ya Diosmi tukuyta riqsin. Y paymi yachan, mashna punllakunatatij kay mundo kay pachapi kikin ñuka kawsashun. Pero shinallatik payllatikmi ñukanchik alli huyllupi kawsachun yachachinga. Payllatikmi ayudanga ñukanchik ama kay mundo kay pachapi yanga kawsangapaq, yanga imapish mana balikunata rurashpa kawsangapaq, ashtawanpish balikunata, ashtawanpish ñukanchik paypaq munipi kawsangapaq ya Diosatikmi kikinta ñukata ayudanga. Mana ñukanchik kungarinachu kanchik, ama kungarishun ñukanchikpaq ashtawan balishkakunata, kikinpaq familia, kikinpaq kusa, kikinpaq warmi, kikinpaq wawakuna. Shinallatak ama kungari kikinpaq kawsay espiritualta. Ya Diosta sirvi, ya Diospaq kawsay, ya Dios munashkapi kawsana, ya Dios munashkapi purina, ya Dios munashkata ruranami tukimanta ashtawan balik kakan. Kikinka kunan imatati ministingi. Ya Diospaq ayudawanka kunanllatik kikin agray tukungi imata runata. Mana yachangichu mashna punllakunata charicharingi kay mundo kay pachapi. Shinapish kay shamuq punllakunapi alli kawsay tukungi. Alli kambaq tiempota, alli kambaq fuerzata okupangi allipi baliqkunapi. Shinapish ya Diospaq ayudawanka kunanllatik allikunata ruray tukungi. Kunanllatik kallari tukungi allikunata ruangapaq. Ya Diospaq munayta ruangapaq. Ya Diospaq munaypi kikin kawsay tukungapaq. Shinallatik punllanta ñukanchikka ya Diosta mañana kanchik salmista David shina. Ashtawan baliqkunapi ñukanchik yuyita churangapaq. Mandak Diosa, ñuka kawsay tukurinata willawayari. May punllakama kawsanata willawayari. Ñuka ñalla tukurinata yachasha ninika. Ñuka kawsana punllakunataka utka tukurinallatamari kurkangi. Ñuka kawsayka kikinpaq ñawpaqpika ima mana kanchu. Tukuy runakunapaq kawsayka samayta aysana shinallamari. Alli rikuqpika runapaq kawsayka rantu shinallami. Imata chay yuyi rurashpapish yangallami. Charinakunataka montonanallami. Pi hapina kashkatapish mana yachanchu. Salmista David shinallatik nitukunchik. Kunanka hatun Diosa, imatatik shuyashari. Kikinllapimi ñuka tukuy shunguta churani. Huchata runamanta anchuchiway, lluksichiway, kambaqlla kawsashani nika. Mandak Diosa, ñuka mañashkata uyay. Kikinpaqqa shuktik llaqtamanta pasakuq shinallami kani. Ñuka ñawpa yayakuna shinallatak pasakuqllami kani. Kay pachamanta manarik rishpa,
Manarik chingarishpa, ñuka ashtawan fuerzata hapingapak sakiwayari, pero kambak munaypi kawsangapak, kambak voluntadta ruangapak ya Dios nishpami mañana kanchik tukuy kunallati. Dios bendiciarchu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachangapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.